Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ber- Waalaikumsalam. Tuh, kita bertemu kembali pada acara Tadarusan Bersama Mandeh Minang Mancanegara yang ditayangkan langsung oleh Radio Gebu Minang, sponsor kami. Mudah-mudahan acara yang kita akan adakan nanti mendapat kemudahan, keberkahan, dan berjalan dengan lancar. Untuk itu saya serahkan kepada guru kami, Ibu Zurniati, untuk membuka acara ini dengan doa pembuka. Silakan Ibu Zurniati, terima kasih. ya, terima kasih Mande Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu mande-mande, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik ambo sadonyo di Radio Minang ya, 3M. Semoga disehatkan selalu, panjang umur, berkah ilmu yang dituntut. Semoga mudahkan rezekinya dan juga sehat sekeluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita semua masih diberi beribu-ribu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam tentunya, sehingga kita bisa berkumpul bertalabul ilmi di grup Radio Minang ini. Salawat beriring salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak panjang lebar, langsung aja kita mulai tadarus kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu marilah kita awalin dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembaca pertama langsung aja, Mandeh Tati silakan. Ya. Bismillah. Juz 7 ya Mandeh. Juz 7 ya, halaman 122 ya. Ya, silakan Mandeh Tati dulu. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna
الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Dan untuk pembaca kedua, Ibu Murni bisa dibuka kameranya. Ada orangnya. Bu Murni, oh ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Bu, nggak usah pakai ta'awud ya. Dia lebih tahu apa yang harus diperhatikan dalam Al-Quran itu. Karena dia masing-masing antara Allah dengan kamu. Yang maha pengampun, maha. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maaf ya, ada suara ya? Ada suara. Mengganggu nggak? Saya juga ngaji. Ada satu lagi, nggak bisa dikecilin ini handphonenya. Kita jauhin dulu ya. Ya, ada 2 grup masih ibunya. Innama yuridu syaitanu yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa
يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بلغ الكعبة Oh, ya hadayam panjangkan banyak ya Bu. Pulang dari Zawa Adelim zawa adlim minkum hadayam balighal ka'bati au kaffa. banyak panjang Bu. Hadayam balighal Ulang dari zawa adlim minkum hadayam balighal ka'bati au kaffaratun ta'amu masakin au adlu dhalika qiyaman liyadhuqa wabala amrih panjang wabala amrih. panjang au adlu dhalika qiyaman liyadhuqa wabala amrih au adlu dhalik dari ya dalika boleh Zalika. Dzalika qiyaman liyadhuqa wabala amrih
Afallahu amma salafa wa man ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dun wallahu azizun dzuntiqam. Ya, Allah berkata bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Andul. Terima kasih Bu Murni. Uhilla lakum saydul bahri. Kamu mat. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum mata'an lakum walisayyarati wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahral harama wal hadya wal qalaid. Ya, ianya jangan tertahan ya, dong. Jangan wal hadaya ianya cepatkan. Wasyahrul haram wal hadaya wal qalaid. Wasyahral harama wal hadya wal qalaid. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa annallaha bikulli syai'in alim. I'lamu annallaha syadidul iqab. Teruskan. Syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ma'alar rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil habithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratal khabith. Kathratul. Wattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Yang tadi salah dong. Ya ayyuhalladzina amanu. Andul, ya nggak Ya. dengar ya, aku negur ya. Tadi kasratul dibaca kasratal. Ulang lagi deh dari walau a'jabaka kasratul, bukan kasratal ya. Cuma Andul nggak dengar aku negurnya. Ulang lagi dari walau a'jabaka Walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun.
Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qawmum min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'abatin wala wasilah Wala wala sa'ibatiu, ibatiu bukan abatiu. Coba lagi dari wala. wala saibatin wala wasilatin wala hamim walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ya, Sadaqallah. Allah Al-Quran. Baca selanjutnya, silakan Bu Desmi Roza. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ila anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau aba'uhum la ya'lamuna syai'. Awalau kana Gimana, Bu? aba, awalau kana aba, kananya itu nggak kedengaran atau memang sinyalnya gitu ya, kayak kelangkah awalau aba aja, kananya nggak kedengaran, coba ulang lagi deh Iya, Kak. sinyal kali, Bu. Oh ya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza taitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut Idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani wa adalim minkum wa adalim minkum aw akharani min ghairihim darabatum fil ard Dari in antum dom fil darabatum fil ardi fa asabatkum musibah tahbisunahuma min
الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما Muqamahuma, panjang ma-nya ya, karena cepat-cepat lupa memanjangkan ma-nya. Ulang dari yaquma. Yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqasimani billah Jadi mana walaya Ya. nggak ada walaya. Al-aulaya itu ya. Cuma jangan di situ ulangnya dari iya. Fayuk sima jangan ulangnya ya. Iya. Fayuqasimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima tadaina wa ma'tadaina inna idzal laminadh zalimin Dzalika adna aitu bisyahada au yakhafu ala wajhiha au yakhafu an turadda ba'da aymani wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya Allah marhamna bil Quran. Makasih Bu Desi Roza. Yawma yajma'u Allahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني
وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya balik lagi ke Mandai Tati. Silakan Mandai Tati. Pak Hatta dulu aja. Waalaikumsalam, Pak Hatta dulu aja. Oh, ada Ya, Pak. maaf Bu. Ya. Ya, maaf terlambat. Ada di Sani dulu tadi. Ya, Ya. Kola ya, ya, halaman 127. Ya. betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan minal alamin. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas ittakhizuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله. Wa maqamna bil Quran. Ya, langsung mendekati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم
فأهلكناهم بذنوبهم فأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Ibu Murni, silakan buka kameranya. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulim. A-nya nggak panjang, jangan tertahan ya Bu. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب Tahan ya Bu. Qul lillah. Ada tasdidnya soalnya juga. قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيتم ربي عذاب. In asaitu ya, bukan tum ya Bu. Ulang lagi dari qul inni. قل إني أخاف إن عصيت قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك
الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih Bu Murni. Baca selanjutnya Andung, silakan Andung. Qul ayyu syai'in akbaru syuhada. Qulil apa? Ulang lagi deh. Syahadah berhentinya. Coba ulang lagi deh Andung. Kalau di kulillah berhenti boleh, Bu Guru? Kan ada dua. Boleh diterusin nggak apa-apa ya, karena sedikit ayatnya boleh diteruskan, tapi dengung ya, tang ya, boleh. Qul ayyu syai'in akbaru syuhada. Bukan syuhada, tapi syahada. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna annama Allahil a innakum latashhaduna annama Allahi alihatan ukhra. Jangan tang ya, Andung ya, alihatan harus jelas tannya karena itu izhar ya. Oh ya. Alihatan ukhra, nggak boleh tertahan juga, nggak ada dengung di situ. Dari anna ya. Iya boleh. Annama Allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu qul innama huwa ilahum wahid. Qul innama huwa ilahum wahidun wa innani bari'um huwa innama huwa ilahum wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kama ya'rifuna. Berhenti. Andung itu kan berhentinya wajib itu ya, nggak boleh diulang lagi dari belakang, langsungkan aja. Itu wakaf lazim, wakaf wajib berhenti. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man adlamu Jadi tertahan ya Andung ya, jangan waman nggak boleh terlalu lama, itu nggak ada dengung di situ. Izhar hukumnya waman azlamu mim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihudz zalimun.
Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqul. Ya, jami'an disamarkan ke sin ya Bu, untuk kasa ya. Jami'an sum dan dengung ya. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Ya, jangan juga tertahan tum ya, jangan terlalu lama ya, karena nggak dengung. Alladzina kuntum taz'un. Kunnya dengung, tapi tumnya jangan. Jangan tertahan lama di tum. Alladzina kuntum taz'umun. Tsumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Undur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa minhum man yastami'u ilaik. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Wahum yanhauna anhu wa Jangan yanhauna. tertahan. Wahum yanhaw, jangan terlalu lama di huruf yang nggak ada dengungnya ya, yanhaw. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna an wa likuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Walau taro idh uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Kita selanjutnya ada Seni Roza, silakan. Bal badalakum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhum anhu wa innahum lakadibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma
بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على أليس هذا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم قالوا يا ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على زور. Bu Ade, matiin kameranya deh. Hilang-hilang timbul suaranya. Gimana Bu Guru? Matiin kameranya deh. Hilang-hilang timbul suaranya, nggak kedengaran, suaranya hilang-hilang. Kameranya matiin. Iya. Ya, terus. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhuri. Malah hilang benar. Ibun walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun qad na'lamu innahu يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون Dilembutkan zalnya. Lembutkan zalnya ya. Yukan, jangan yukaz juga, jangan zai juga. Zal. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أن تبتغي أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Desmi Roza. Sama-sama. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Pak Atta, silakan. وقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أهدى الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة Ini ada tambahan ya Pak Atta ya. Adzabullahi. Nah, jangan tertahan di hi-nya ya. Oh In ya. atakum adzabullahi langsung disambar kibah. Ya. In atakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qawmuz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Wala panjang ya. Ulang Ya, lagi ya. Pak Atta ya, wa aslaha ya, ha kecil jangan laha. Kalau laha berganti artinya juga ya. Laha di tengah-tengah tenggorokan. وأصلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Caranya panjang Pak Atta, walahum. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم Jangan yuh ya, kalau yuh itu ha besar, kalau ha kecil yuh. يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Pak Atta. Pembaca selanjutnya Imarianis, bisa buka kamera. Imarianis akan baca sekarang ayat 53 surat Al-An'am. Kalau di sini halamannya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'na ya, Bu. Wa kadzalika. Ayat 53. Ayat 53 Al-An'am. Maaf. Juz 7 surat yang ke-6. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha'ula'i minallahi bayyinina alaysallahu bi'a'lama bis-sakirin. Alaysallahu bi'a'lama bis-syakirin. Wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Faqul salamun alaikum kataba Fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah rahmata annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika yufassilul ayati walitastabina Wa kadzalika nufassilul sad ya. Tebal huruf sad. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dolal Ya. Qul la attabi'u ahwa'akum. Enggak ada berarti. Ya. Ahwa'akum qad dolaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bih. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah. Yaqussul haqqa
wa huwa khairul fasilin. Fasilin. Tebalkan shotnya ya Bu, jangan fasilin. Kalau fasilin itu sin ya Bu baca ya. Fasilin, silin. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Nah gitu, bisa kan baca shotnya. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Fa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya silakan. Mendekati silakan. Oke. Huwallazi Ada wanya ya. betul ya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwa qawiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ajadukumul maut hatta idza jaa ahadakumul maut. Ya, jangan aha ya, mending a dua baru hada. Aku susah di situ. Hatta idza jaa ahadakum. Ya. Ya. Terusin. Ya tuh. Oke. Hatta idza jaa ajadakumul maut. Salah lagi ya. Hanya 2 kali. Iya ya, itu agak susah. Itu saya agak sulit selalu kalau ada. Oke. Ini coba bismillah. Hatta idza jaa ahada dulu baru hada. Dulu 2 kali baru hada ya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu wafat. Oh, ulang lagi, sulit ini, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagus untuk latihan. Hatta idza jaa ahadakumul mautu wa pakai wa ya. Enggak pakai wa, langsung aja.
Idza jaa ajadahukumul mautu tawaffat. Salah lagi Mande, bukan A aja ya, ahada. Astagfirullahaladzim. Itu saya selalu sulit kalau ada dua A berdempetan gitu. Oke, dari mana ya? Al-Mauta aja ya, udah berapa kali salah ya. Boleh ya Al-Mauta? Nggak boleh. Iya, belum benar ya, ahadanya Iya. tadi bilang lagi. Bismillah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna Iya, baru benar. wa hum la yufarritun. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakuna min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Dari aw min tahti arjulikum aw yalbisakum aw wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa. Mande, ba'da bukan ba'du ya, ba'dakum. Oh ya. Wa Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yanqahun. bukan yang ya. Astagfirullah. Ya. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yanqahun. Apa yang mau dibaca? Yang mati fa ya, bukan yang tapi yaf. Iya. Kalau udah salah sekali itu apa ya? Merembet itu. Oke. Unzur kaifa nufassirul ayati. Lagi salah lagi, bukan nufas tapi nusarriful ya. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarr. Wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin.
Itu saya sulit kalau ada 2A, ini itu sulit sekali. Oke, Masya Allah. Terima kasih, sudah sabar. Belajar ya. Iya. Ya, Allahumma hamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Bu Murni, silakan. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. Ulang dari kalazi boleh? Boleh. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pembaca selanjutnya. Undong, silakan Undong. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة
Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Baziran, endung ya, jangan baziran ya, jangan dibaziran, jangan ditekankan nun, tapi disamarkan ke qaf. Baziran qaf, disamarkan ke qaf dan berdengung. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumis dhalin. Dhalin ditahan dan ditekan ke lam ya, ada penekanan tasdid ya, minal qaumid dhalin. Minal qaumid dhalin. Falamma ra'a syamsa Falamma, panjangkan ma-nya 2 harkat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi. Qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bisa lanjut. Wal arda, ulang lagi dari wal arda, teruskan. Wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuh. U-nya panjang. Wahajjahu qaumu. U-nya panjang, pendung. Wahajjahu qaumu. Panjang, U-nya 2 harkat. Wahajjahu qaumu. Ya. Qala atuhajjunni fillah. Atuhajjunni fillahi wa qad hadan.
wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilma, panjang ya, 2 harkat ma-nya dong. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadzakkarun. Wa kaifa akhafu ma usyraktum wala Asyrak bukan usyrik. wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil in kuntum ta'lam. Wa marhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Bu Ade. Bismillah, silakan. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu an dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa Matikan sini. wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna alal alamin. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi sya'un ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها ووكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. Allahumma nafa'na bil Quran. Makasih Bu Adede. Sama Ibu. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Pak Hatta, silakan.
Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tu'fakun falikul isbah Namanya panjang ya Pak. falikul isbah wa ja'alal laila sakanna wasyamsa wal qamara husna. Jangan sakan, nunnya tidak tasdid ya. Sakanau, jangan sakan. Oh iya. Waja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika ta'dirul azizul alim. Dzalika ta'dirul azizil alim wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Nunya nggak panjang. Nunya nggak panjang ya Pak. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujum. Tasdid itu dengung aja, tapi kan dipanjangkan nunya. Oh iya. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Tahan jangan nuju tapi nuju ya. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumat. Ulang dari mana Bu ya? Litahtadu. Tahtadu ya. Litahtadu di pinggir kiri. Tahtadu ya. Ulang aja deh. Dari litahtadu aja Pak, yang pinggir sebelah kiri, yang atas. Litahtadu biha. Litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwal ladzi ansa'alakum min nafsin. Nggak ada sya'alakum, mana lamnya nggak ada. Sya'akum. Wa huwal ladzi ansa'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawdah. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a dipanjangkan 2 harakat A-nya ya Pak, jangan sekedar lepas saja ya, panjang 2 harakat. Ya, ada tanwinnya 2 harakat ya Bu ya. Nah, kecuali ta marbutah baru dimatikan. Ya, silakan. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhrij. Pak Atai, kulla syai'in itu dengung ya Pak. Nabata kulli syai'in disamarkan ke fa dan berdengung ya. Iya. Kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba.
wa minan nahli min ta'iha kinwanun daniyah daniyatu wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghayra mutasyabih unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun waja'alu lillahi syuraqa'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Nabil Quran, makasih Pak Atat. Selanjutnya Bu Irma Rianis, silakan. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Kulli syai'in fa'buduh. Kayak wakaf jim itu nggak harus diulang ya, boleh diteruskan aja ya, itu boleh berhenti gitu. Karena dia ibu kan narasumber dari gua. Kalau narasumber dari gua. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Ini ditebakkan toanya ya Bu Irma Rianis.